abamla phambili ikhundla sekuyizabo niyezwa ikhundla umuntu uyasebenzela yebo ungamfaka umuntu ngoba umngane wakho ungamfaka umuntu ngoba ukuthengela into oyithandayo mfake ngoba umuntu manje uyasebenza uyazihlonipha uyasihlonipha sonke singamabhakanini ngoba uzobemele iprovince yaseMpumalanga iMpumalanga sine group njengoba ibizwa kuthiwa iMpumalanga Province Support Structures MPSS so ungadideki ubona sekuno GPSS thina MPSS la uhamba khona uzazi ukuthi yini MPSS iprovince okuyona ezigcina ilida yonke iSouth Africa nobaba Jwabu uyazi kodwa asimtshenanga ngithi akezwanga kodwa uyazi okay ngiyacela ukudlulisela kubaphatha akubona abazokhulumela namhlanje ubaba uSibande nobaba uTsetsane before bakhulume ngicishe ngakhohlwa yazi ushoda umuntu oyedwa la ku-structure bayantshela uShumi 1010 umkhize wase Greater Sekunda uyimember ye-internal structure uyi-deputy chairperson yakukhulu ukuyikhulumela wena ngiyangikhohle but siyabonga kakhulu ngicela ukudlulisela abaphathi kubona abazokhuluma siyabonga kakhulu Shine.